Koblesh pun pi parlok brok baju page kursan ya ke national mau benar te parlok brok mentang wan raj pi ba pen tips pi ya ke jela kai football ke bahedu hapo West Kazi district bala tip kum ke invitation knockout football tournament arjar play ajar arpo sau bala penyaj dakan New Nongstoin Sports Social and Cultural Club Hamadan Snong New Nongstoin te mentang wan raj pi ya ke semi final ke baar lande ke semi final first leg jong kini ki atli ki tim ki baklain bor bah kata ka Riboh United FC napo nongba nongpo lane napo Riboh United Riboh District bat kan ya kun persa ya ka Peerless FC napo nongba Kolkata te kini ki baro atli ki tim ki baklain bor bah ki man sa aireng ha ka first leg jong ka semi final ha ka arposan terik banai balai arjar arpo sau ka badai sngin kong te subah paj bak barok ban wan ban pej ban saki dala ki jong hikmat ya kini ki artli ki tim ki bak klain bor bah hadu kata kuma pitip ka Riboh United ke dega tim ke bak klain bor bah hak baik barok ki player jong ka Meghalaya ki ladon hapo Riboh United ba pau bah takum juru ke Peerless dalor bakal klain dupa menta ka wara sa ki player nabari kin ban sa aireng last ini kong persa ya ka Riboh United te ka jela kan sedang nadu ka arbaji no phaisngi arbaji thik so bha so wan biang por we pi baro ki pajba ki bar wan ban pej basaki ya ketiga jela kai so wan biang por hapo ka arbaji te ka dor tiket ke bayrun ka long chit pa san phau tingka way te ka bakam skul tana shishu ka don ru ka lucky draw ha ketiga sngi ha ka ba ban kong pinyo ka Scorpio lan ka pisa lailak ka ba ar pinyo pisa chilak ka balai ar phojar kabasau cipo jar bat kabasan cipo jar bat kador tiket kalong ars pa tingka kawei bat sans pa tingka lightly mut ya kan ka lucky draw en pen khalai lane en kenru haka final jong kan ka tournament jong kan ka football bat endi lupa no nadu katai ka sngi ningkong arsan terik te subha se chimenta ya kan ka lucky draw ru ban kit ya ka tiket ars pa tingka kawei bat pinyo ya ka Scorpio lane ka pisa lailak tingka ditangkan ni parlok bro sapej ya kan ka video ha ka baki player jong ka Peerless kila poi menta ka sni hapon Nongstoin banyak kun bersa ya ka Riboh United ha ka arp santari ka badai sngi ni to skining kong ditangkan ni Koblesh bun kali kon kwat tan kan lo Koblesh pi ni apa enggak Kalau mau ni konten ni.